Sengap kuno ong urahol kandi ya UCM jong ka Asam Hemanta Biswa. Urahol kandi uong chen pinsyo I ya UCM jong ka Asam unsa chong patong. Urahol kandi uong ngamjuk keren kulmar sen bangala keren kalalong bait. Menta nga ong happy chen pinsyo I ba kini he ki media kin sapen I ya pi ba UCM jong ka Asam Hemanta Biswa unsa lechong patong. Badya kene umodi ne u Amit Shah ibla pan pelat ya u bat kene kakam kamde kakam jong ka kongres ban penset betok ya u Henry kakam jong ki samla kejela Asam kinong song snong kejela Asam kinong rep kinong bela jong kejela Asam kin sapa set betok ya u namar ba ki pai ba baro kilatip ba une ubriu ulong ubasniu aku saw kenta utu ya ka kendeu ka Asam ya kene barok batip ki ba kitip ya kene ki media ru kitip ya kene Henry kimju pen I ya ka jeng sisha ki pen I kat ba ong u ambani ne andani ki ba ong u chief minister jong pi kita ki pen I arku saw kenta kadur jong modi bat kadur jong Amit Shah ki pen I Henry om lele ya kene namar ba ki ba menta kilatip ya ka jeng sisha petition on support ke election हंगता पिंसियोई जब सुख का कांग्रेस हकने का चला। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं,